Lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovane, še posebej lepo pozdravljene sodelavke in prostovoljke, pozdravljeni sodelavci in prostovoljci župnijskih Karitas Mariborske nadškofije na letošnjem plenomskem srečanju Nadškofijske Karitas Maribor. Če vidiš siromaka, ne odvrni svojega obličja od njega. Tako nas je nagovoril papež Frančišek preteklo leto ob 7. svetovnem dnevu ubogih. V lanskem letu nismo odvračali svojega obličja od siromaka, pomagali smo tistim najbolj pomoči potrebnim. To želimo danes predstaviti ter skupaj z nadškofom metropolitom Alojzijem načrtovati delo Karitas v Mariborski nadškofiji v prihodnje. Preden zakorakamo v današnji uradni del, nas bodo z zvoki instrumenta razveselili učenci zasebne glasbene šole samostana svetega Petra in Pavla na Ptuju. V prostorih 800-letnega minoritskega samostana delujejo od leta 2007. Na prvem mestu želijo ohranjati navdušenje in ljubezen do glasbe, ki otroke pripelje k njim, ter upravičiti zaupanje in spoštovanje staršev, ki so jih izbrali za sodelavce svojih družin. V stalnem strokovnem in osebnem razvoju želijo biti vzor gorečih glasbenikov in iskrenih sodelavcev, pedagogov v partnerstvu z Božjo roko. Zelo tankočutno nalogo opravljajo, ko že od 3. leta starosti z vabilom s pedagogiko vplivajo na oblikovanje osebnosti otrok. Z otroki in njihovimi družinami ozaveščajo zastonjski Božji glasbeni dar, s katerim v sobivanju s Patri Minoriti oživljajo 800-letne samostanske zidove, jih vsakodnevno polnijo z mladostjo in otroško radostjo, klasična glasba pa obliva čudoviti baročni reflektorji samostana kot glas Božji. Brez posebnega truda so v službi evangelizacije z vsakodnevnim delom v samostanu, še posebno pa preko oblikovanja otroških, župnijskih svetih maš, kjer prepeva njihov otroški pevski zbor. Dekliški pevski zbor Dolčeza pa z duhovnimi deli klasičnih mojstrov ob spremljavi njihovega simfoničnega orkestra sodeluje pri slovesnostih v ptujskih župnijah in izvaja koncerte na festivalu Arsana. Hvaležni so za obilje milosti, ki si jih delijo s Patri ustanovitelji in še naprej kličejo blagoslova nad vso delo v slavo stvarnika in iz ljubezni do veličastnih darov stvarstva. Danes so z nami Ana Aubel, oboa, Rebeka Gojkošek, flauta, Aleksander Koana, klavir. Zaigrali nam bodo trio sonata v A-molo, largo in allegro. Izvolite. Thank you.
Spoštovani gospod nadškof, gospod škof, dragi gostje, vsi, ki ste se odzvali vabilu, drage sodelavke, sodelavci v mreži Karitas in tudi v naših ustanovah. Prav je, da za leto, ki smo ga prehodili, rečemo Bogu hvala, da smo lahko bili orodje usmiljene ljubezni Karitas, da smo lahko udejanjali poslanstvo Karitas, služili človeku v stiski, da nismo dovolili, da bi nas voda, plazovi, vojne ali kaj drugega odneslo, ker stojimo trdno na skali ob Gospodu, ob ljubezni in z ljubeznijo delamo. Saj vsakoletni plenom prinaša veliko upanja za prihodnost, saj vedno znova ugotavljamo, če znaš deliti, če kaj podariš, se vse povrne. In kar dobiš, da znaš ceniti. In tako naprej, marsikaj boste lahko prebrali v uvodniku tem in tudi potem na spletu, kjer je knjiga še o poslanstvu Karitas, da bi vedno bolj znali zaznavati revščino v različnih oblikah ter tudi ukrepati. In to je zapisano v tej mali knjižici, ki ste jo prejeli, in tudi širše bo potem predstavil generalni tajnik. Namreč s tem, ko poslanstvo izvršujemo karitativno, tako kot celota, delimo poslanstvo Katoliške cerkve na zemlji nadškofije Maribor ter v slovenskem prostoru in tudi v tujini. Vedno bolj je potrebno služiti revnim in se zavzemati za solidarnost, pravičnost doma in po svetu. In ker ni dolgo, ko smo bili na duhovnih vajah, so se me zelo dotaknile nekatere stvari, za katere želim z vami tudi podeliti, ker se mi zdi, da mi to delamo in uresničujemo pri našem delu, si prizadevamo in trudimo. Glejte, imamo čas, si ga vzamemo in imamo iskrene namene, čiste in dobre namene. To si vsako leto želimo na novo vtisniti v dušo, na plenumu, na naših srečanjih, na izobraževanjih, duhovnih obnovah, pri svetih mašah. Da tako smo dobro drevo in dober most med veliko stvarmi. Saj vemo, kako hudo je bilo, ko ni bilo mostov, ko so bile poplave, kako so bili iznajdljivi ljudje, da so dobili hrano, da so se sporazumeli. Tako smo tudi mi most do tistih, ki so v stiski, do tistih, ki jih prosimo, ki imajo, da nam nekaj darujejo, in tudi most do nebeškega Očeta. Zato tudi naša prva skrb niso dobra dela, temveč dobro srce, duša, da lahko sprejemam, delim, začutim sočloveka. In da se zavem, vsi smo Božji otroci, ustvarjeni po Božji podobi, sposobni ljubezni, in to se čuti vedno, ko pride človek na teren, ali ko doživljam to tudi na Štrosmajerjevi ali na Ljubljanski ali na vseh ustanovah, ki jih imamo. Kajti vemo, da življenje ni daj dam, kako nas želijo prepričati, na začetku je Božji dar. Bog ima pobudo, on daje zastonj, Bog je dobrota, ki samo sebe razdaja. Vse, kar smo in kar delamo, je Božji dar. Zato lahko tudi delamo.
In zato tudi je zanimiva misel bila rečena in se mi je tudi vtisnila, ker to doživljam že toliko let, da se pritožujejo tisti, ki menijo, da jim nekaj pripada. Nam namreč nič ne pripada. Vse je Božji dar, je milost. Zato ne mislite na to, česar nimamo, ampak na to, kaj vse imamo. To imejmo v misli, ko se srečujemo z zahtevnimi prosilci. In danes je sveta Frančiška Rimska, žena dobrotnica jo imenujejo in imenujemo. Bilo ji je dano, da je videla svojega angela. Če je bila preveč zaskrbljena, je angel izginil. Toda brž, ko se je z vsem srcem obrnila k Bogu, se je spet prikazal. Svetloba, ki je prihajala od angela, je tudi omogočala, da je brala v človeških srcih, kaj potrebujejo. In vsi vi, sodelavci, sodelavke, ste to, da velikokrat vidite v človeška srca, duše, ko se vam odprejo, ko začutijo, da jih sprejemate z ljubeznijo. Hvala vam za vse to. In ni se bala, da bi jo kdo okužil. Ko je izkazovala usmiljenje nesrečnim in pomoči potrebnim. Tudi mi se ne bojimo kakšnih okužb in se trudimo, da prinašamo temu svetu resnico. In še marsikaj bo povedano, zato hvala vsem, ki delate in se trudite na področju župnijskih Karitas, v mreži Karitas, nadškofiji Maribor, v metropoliji in v slovenskem prostoru, da je med nami v slovenskem prostoru veliko tega dobrote, ljubezni in upanja. Ostanimo zvesti temu delu in zaupajmo Kristusu, da ne umagamo pod težo križa, ki nam je tolikokrat naložen. Poklicani in poslani smo, da evangelij upanja oznanjamo, obhajamo in mu služimo. Zato še naprej služimo evangeliju upanja. Tako bomo gradili skupaj svet, v katerem smo ljudje drug drugemu še naprej na voljo, pri tem pa nas naj spremlja Božji blagoslov. In hvala lepa. Lep pozdrav vsem vam, dragi prostovoljci, lep pozdrav vsem sodelavcem nadškofijske Karitas in seveda tudi vsem tukaj spredaj v prvi klopi, še posebej gospodu škofu predsedniku Karitas Hrvaške. Ob tej priliki naj tudi povem in nekako se zahvalim Karitas Hrvaške za pomoč v poplavah, že lani in tudi v teh dneh za drugo pomočjo, tako da bo naslednji teden 12 družin iz teh sredstev, ki so v večji stiski, tudi prejelo pomoč in res iskrena hvala. Ko smo že v poplavah, seveda iskrena hvala vam, predvsem prostovoljci in voditelji župnijskih Karitas na Koroškem, ki ste se res zelo, zelo izkazali in velike energije, veliko svojega srca posvetili prizadetim in to še naprej počnete. Seveda eno je materialna stiska, eno je pa tisto, kar ljudje čutijo v svoji notranjosti, ker ni poškodovana samo zunanjost, ampak poškodovani so tudi upi, pa vse delo odprejane in Karitas in prostovoljci imajo res veliko nalogo, da prinašamo tudi upanje in neko varnost ljudem in hvala vam za to. Veliko stvari smo v lanskem letu kot mreža Karitas naredili in nam na slovenski Karitas je vedno v zadovoljstvo povedati, kaj vse naše župnijske Karitas zmorejo in škofijske Karitas. Koliko hitro ste se odzvali ob tej veliki nesreči in kako konkretno ste se odzvali. Ampak to ne pride iz niča, ne. To so leta in leta truda, dela na župnijskih Karitas, to tista hrana, ki jo delimo, skladišča, vse to je zelo pomembno. Ljudi, ki jih imamo, če ne bi vsega tega bilo, se ne bi mogli tako hiter in dober odzvati.
Tako da hvala Bogu za vas na župnijah, za župnije, za cerkev in po moderno rečeno lahko delamo lokalizirano in redke so organizacije in redke so skupnosti, ki so še prisotne v krajih. Večina jih žal sedi za računalniki v Ljubljani, ampak tako se ljudem ne da pomagati. Ljudem se da pomagati samo, da pridemo do njih. Druga stvar, na katero bi rad opozoril, če že imam priložnost, da kaj povem. V tem tednu ste verjetno spremljali obravnavo zakona o asistiranem samomoru oziroma o pomoči pri samomoru v parlamentu. Sicer je bil zavrnjen, vendar naj nas to ne potolaži. Stvari grejo naprej in prej ali slej se bo končalo na referendumu. Kaj želim tukaj povedati? Slišali smo že cerkvene dostojanstvenike, cerkev, da seveda je življenje sveto, slišali smo zdravnike, da je poslanstvo zdravnikov drugačno, je pomagati, reševati, zdraviti. Tudi na Karitas smo se lani odzvali in povedali, da to ni rešitev. Vsi se strinjamo, da je treba trpljenje odpravljati, vendar ne na tak način. Karitas želi pomagati, dvigati kvaliteto življenja. Ta rešitev pa ni rešitev. In bi rad to rekel, da velika tudi v naših krogih slišim besede, ja, se tisti, ki pa res trpijo, pa se res ni nobenega izhoda, pa tako naprej. Morate vedeti, da ta zakon je nevaren in slab tudi za tiste, ki ga podpirajo. Ker namreč še zdaleč ne gre samo za reševanje tega fizičnega trpljenja, gre za legalizacijo pomoči države ob samomoru, vsakršnem samomoru. Mnogi si ne predstavljajo, da se bo lahko njihov sin odločil pri 20 za samomor, ko bo imel sladkorno, pa bo rekel, zdaj pa konec sveta. Da se bo odločil nekdo, ki si bo poškodoval hrbtenico, ki je danes po pol leta rehabilitiran in ima življenje, se poroči, ima celo otroke, ampak v tisti stiski se bo lahko za to odločil in tako naprej in tako naprej. Moramo se zavedati, da taka stvar spreminja naš način življenja, naše poglede, ne jutri, ne čez en mesec, ampak čez 20 let, čez 10 let bo naša družba čisto drugačna. In kar se na Karitas še najbolj bojimo, da bodo potem posegali predvsem tisti, ki jim mi pomagamo, tisti, ki so v duševnih stiskah, materialnih stiskah, zasvojeni, brezdomci in vsi, ki jim bojo rekli, se imate rešitev, kaj pa komplicirate. In še ena velika nevarnost tega našega zakona je, da dobesedno propagira na vsakem koraku, v vsaki bolnici, v vsakem domu za starejše to rešitev. Mi pa vsi vemo, da to ni rešitev. Rešitev je človeška bližina in to je tudi naloga Karitas. Veliko trpljenja danes ali pa skoraj vsega lahko medicina odpravi, kar se tiče fizične bolečine. Socialno bolečino, bolečino srca pa duše pa lahko odpravi samo sočlovek ali pa pomaga. In včasih je to ključno in tisti, ki ste se soočili z umiranjem, veste, da je to ključno. Da je ob tem človeku, ki se poslavlja, drug človek, bližnji. To je zelo pomembno. No in kaj je naloga Karitas? Mi smo mnenja, da je naloga Karitas predvsem, da podpremo svojce pri skrbi za starejše. In da smo aktivni del tega. Najprej, da jim pomagamo, da pridobijo znanja, vedenje, razumevanje, potem pa, da jim tudi stojimo ob strani. Zagotovo ne moramo v to vstopati zelo profesionalno, ampak kot ljudje v kraju pa seveda je prav, da poskrbimo in pomagamo tem, ki se od nas poslavljajo. Pa da poskrbimo in pomagamo tudi drugem. Tudi mi smo vse starejši, tudi med nami so ljudje, ki se poslavljajo in seveda ne pozabimo tudi na naše sodelavce. Tako da hvala, malo časa sem si vzel. Hvala vam. Hvala, Peter, za spodbudne besede. Iz Zavoda Pelikan pa je z nami gospod Lojze Štefan. Prosim. Dober dan vsem, kako ste? V redu? Vse bo kmalu konec. V imenu Zavoda Pelikan Karitas vas prisrčno pozdravljam. Naj povem, da zelo rad pridem vedno v Maribor, kjer sem preživel 4 leta svoje lepe mladosti. In Zavod Pelikan je v vsej mreži Karitas, posebej
pa še tistim, ki potrebujejo našo pomoč, na razpolago z našimi programi. Pri vašem koncu so programi materinskih domov zelo razviti, tako da to ne bom ponujal pretirano, ampak program za pomoč odvisnikom, 3 programi delujejo na našem koncu, v okolici Ljubljane, pa so vam na razpolago. Pokličite, če srečate ljudi, ki imajo težave z zasvojenostjo, obrnite se na Škofijski Karitas, imate center, kjer se lahko oglasite in tam vam bodo tudi ponudili informacije, kam lahko nadaljujejo, kje lahko nadaljujejo program zdravljenja. In seveda, mi smo Karitasovi, mi smo vaši, mi smo naši vsi skupaj, zato si drugemu pomagajmo, pokličite, povejte, pridemo tudi na dom. Tako da ne bomo imeli praznih komun, praznih centrov, pa da bodo se drugi na naš račun fajn okoriščali z javnim denarjem. Mi se trudimo pošteno in vnašamo v naše programe tudi duhovne vrednote, tako da skrbimo za celostno pomoč človeku. Hvala, srečno. Pre svega bih pozdravio mariborskog nadbiskupa, zatim varaždinskog biskupa i posebno vas sudionike današnjeg plenuma. Saradnja Župskog Karitasa Aleksinac, koji je iz Župe Svete Majke Tereze i Karitasa Mariborske nadbiskupije, traje punih 15 godina. Krenulo je to negde u jesen 2008. godine, kada smo se slučajno sreli u Celju na jednom seminaru kod Svetog Jožefa, a krivac za to je Lojze s kojim puno duže sarađujemo i koji nam je, da kažemo, učio nas prve korake rada u Karitasu. Dao nam je jednu veliku podršku tada da krenemo i da, hvala Bogu, i dan danas Karitas u Aleksincu radi svoja dela. Sveta Majka Tereza je rekla, nikad ne dozvoli da sretneš nekoga ko nakon susreta s tobom neće biti sretni. I stvarno sam jako sretan što smo se sreli pre 15 godina i što taj susret i dalje traje, što i dalje učimo jedni od drugih, što jedni drugima pomažemo i da kažemo taj susret je zaista bio nekako prekretnica u radu našeg Karitasa u Aleksincu. Današnjim prisustvom na plenumu želim isto ja prikazati neke rezultate ostvarene tim sredstvima koje smo dobili od Karitasa Mariborske nadbiskupije i na taj način smo i mi deo ovog izveštaja o pomoći za 2023. godinu koju danas prikazujemo. Bez vaše pomoći koju nam pružate, naša pomoć osobama u potrebama u Aleksincu bi bila daleko manja. Mi jesmo Župski Karitas, ali naše polje delovanja je teritorija čitave te opštine koja ima 72 naselja i prostire se na 707 km². Na ovom prostoru živi negde oko 45.000 stanovnika, nažalost nas katolika je 0,25%, odnosno samo 129 osoba, još malo pa ćemo biti misionari, ali zahvaljujući upravo Karitasu jako smo vidljivi na tom prostoru. Od 2003. godine uz pomoć raznih donatora Karitas Aleksinac realizuje programe pomoći ljudima u potrebi. Grupu naših korisnika čine primaoci socijalne pomoći, osoba sa malim primanjama, samohrani roditelji, porodice čiji su članovi sa invaliditetom, romska populacija koja ima dosta na našem području. Novčana sredstva dobijana u iznosu od 5.000 godišnje od Karitasa Maribora, pomoću tog novca realizujemo program pranja, veša i kupanja. Ovaj program je jako važan za naše korisnike koji žive u jako lošim uslovima za život, koji se po nekom evropskom standardu računa kao beskućnici, jer nemaju osnovne uslove za održavanje lične higijene i higijene prostora u kojem žive. U ovom programu je uključeno 60 korisnika, od kojih 24 korisnika koriste i uslugu kupanja. Ukupno smo našim korisnicima prošle, dakle 2023. godine, kroz ovaj program oprali 8.696 kg veša i to radi samo jedna osoba. Znači, zaista joj hvala na tome. Tokom 2023. godine Karitas je uz pomoć Karitasa Maribora obezbedio 3 puta podelu bonova porodicama koje su u potrebi da bi sa tim bonovima mogli kupiti neophodne namirnice i sredstva za higijenu.
Bonove za kupovinu hrane i higijene su podeljene u martu, septembru i početkom decembra. Tu pomoć je primilo 120 porodica i ukupna njihova vrednost je bila 3000 eura. Iz Maribora su u Aleksinac 2023. godine došla i 2 kontingentna polovne odeće i sredstva za higijenu. Krajem februara i početkom oktobra i ukupna vrednost te pomoći je bila 6456 eura. Početkom jula 3 porodice iz Aleksinca sa ukupno 8 članova je letovalo u Portorožu. Kada sada na kraju uporedim nekako te rezultate i sredstva koje smo dobili u 2023. godine od Karitasa Mariborske nadbiskupije, sredstva koja smo dobili za realizaciju naših programa od opštine, čijim građanima Karitas pruža pomoć, Karitas Mariborske nadbiskupije je pružio pomoć 10 puta veću. I zato moram na kraju reći u ime Karitasa Aleksinca i svih osoba koje ste pomogli sredstvima vašim, puno vam hvala. Lepo pozdravljeni, najprej gospod Načkov in gospodine biskupe. Evo, tako, sem Marko, župnik v Nišu in Aleksincu in moram reči ena velika hvala za to sodelovanje. Tu sem zdaj že 10. leto, drugače v Srbiji sem nekaj več kot 20 let, ne? In z moje strani letos smo tudi v Nišu začeli malo reaktivirati Karitas, ki je bil prej dost močan, pa je bil en trenutek ene pauze, tudi zahvaljujoč Karitasu Maribor pa Karitasu Slovenija. Tako se zahvaljujem tako gospodu Petru kot gospodu Mačiku. Meni predvsem kot duhovnikov je ravno to morda najbolj važno, ne? Ker to je res nekako neke vrste puščava, ne v enem slabšalnem smislu, ampak predvsem da imam brate, ki so blizu. Da imamo brate, sestre, ki so nam blizu, tudi preko teh stvari. Ne? Je res to, kar je rekel Goran, je veliko tega narejeno in kjer je pravzaprav situacija v raznih, kjer niti občina, niti država ne more poskrbeti. Ne? Tako da je res Karitas Maribor nosilc mnogih stvari za mnoge ljudi. Ne? Tukaj v Nišu letos smo nekako malo bolj tudi začeli in upam bomo tudi nadaljevali. Vsekakor potreb je veliko, ampak predvsem to, ne? Ta bližina, ki je danes tudi v takih krajih, kjer je tako, ne, da se zdi, da je vse zapuščeno, ne, je pravzaprav en veliki znak. Ne. In tudi za mene kot duhovnika osebno sem zelo hvaležen v teh 10 letih za celo ekipo Karitasa Maribor, ki je prišla tolikokrat dol, ne, in nekako včasih so kaj mini duhovne vaje, pa nič posebnega, ne. Ampak za vse nas, ne, nekako, kjer lahko res kušamo to Božjo ljubezen, kako je lepo biti med brati. Tako, še enkrat hvala vsem. Tako. Pred vami stojim kot nacionalni duhovni vodja Kolpingove ustanove Slovenija, dragi zbrani, gospod Načkov, gospod Škof iz Varaždina. Najprej moram povedati, da veliko let že se udeležujem tega plenuma in prva stvar, ki mi prihaja na misel, je eno veliko veselje. Prej je vprašal gospod, kako ste. A ste v redu? Jaz tudi. Torej, veliko več razlogov je, da smo v redu, kot pa da nismo v redu. In Kolpingova ustanova Slovenije deluje slabih 30 let v Sloveniji, po drugi svetovni vojni to ni bilo mogoče, pred drugo vojno je tudi delovala. Ustanovil je svetnik Blaženi Kolping, ki se je posebej zavzel takrat za vajence in prav v tem smislu dela za človeka imamo skupne točke. Lepo je bilo pri sveti maši prepovedano v začetku, da je umetnost v tem, da vidimo v vsakem človeku Jezusa. In se vam zahvalim za to, posebej gospodu Branku Mačku, nekam se je zdaj skril, ker je tukaj res pionir na tem področju v naši mariborski nadškofiji, da ne rečem tudi v Sloveniji.
In Bog daj, da bi nam to res uspevalo. Janez Pavel II. Je zapisal, človek je pot cerkve. In da bi res bili sposobni videti v vsakem človeku, posebej v tistih najbolj preizkušanih, najbolj zapuščenih, Jezusov obraz. Pa da bi res navdihnjeni, še bolj pogumni po tem plenumu odšli domov, na svoje domove, v svoje župnije, v svoje skupnosti in še z večjim zagonom in veseljem delali dobro. Bog vas živi, Bog živi našo Karitas in pogumno naprej. Monsignor Bože Radoš, varaždinski škof, se je rodil 5. septembra 1964 v Crvenicah, mostarsko-duvanski škofiji. Nekaj let pozneje se je njegova družina preselila na Hrvaško, tako da je po končani semeniški klasični gimnaziji v Zagrebu in Đakovo leta 1983 začel filozofsko-teološki študij v Đakovo, kjer je diplomiral leta 1990 in 29. junija istega leta bil posvečen v duhovnika tedanje đakovsko-sremske škofije. Zatem je bil eno leto župnijski vikar v Osijeku, leta 1991 pa je začel podiplomski študij duhovne teologije na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in leta 1994 magistriral na temo Motivacija za življenje posvečeno Bogu, svetopisemski, teološki in psihološki vidiki. Nato je nadaljeval s specializacijo, leta 1997 je bil imenovan za duhovniško službo v Bogoslovnem semenišču Đakovo, ki jo je opravljal do leta 2016. Poleg tega je v nadškofiji opravljal službo asistenta za trajno duhovno vzgojo, duhovnega podmladka, koordinatorja za duhovno oblikovanje duhovnikov, od leta 2010 pa je kanonik Đakovsko-osječke nadškofije. Bil je duhovni asistent Đakovske sekcije Društva hrvaških katolikov zdravnikov, član uredništva nadškofijske revije Vjesnik, od leta 2013 pa član nadzornega odbora Papeškega hrvaškega zavoda svetega Hieronima. Kongregacija za kler ga je z dekretom dne 28. aprila 2016 na predlog hrvaških škofov imenovala za rektorja Papeškega zavoda v Rimu, svetega Hieronima v Rimu, kjer je bil vse do imenovanja za varaždinskega škofa. Dragi gospod nadškof, monsignor Bože Radoš, resnično smo hvaležni, da ste danes med nami kot predsednik Karitas Hrvaške in vas prosimo, da nam spregovorite in nas navdušite za poslanstvo služenja v ljubezni Karitas. Hvala lijepo što ste me pozvali da danas budem ovdje i da mogu osjetiti dio atmosfere koja vlada u Karitasu nadbiskupije Maribor. Prije svega zahvaljujem dragom bratu nadbiskupu Mariborskome, koji je ujedno i predsjednik Slovenskog Karitasa, pa i u toj službi se zajedno viđamo i surađujemo. Hvala lijepo i ravnatelju Karitasa Slovenije, predsjedniku Karitasa Mariborske nadbiskupije, a posebno želim pozdraviti sve vas koji ste ruka, ona topla ruka koja daje i spremna je biti uvijek ispružena prema onima koji su u potrebi. Ja ne znam da li me dobro razumijete, ako ne, može Primož kasnije napraviti mali sažetak. Ja ću nastojati govoriti polako, pa ako primijetite da ne možete pratiti, dignite ruke, ovdje je Primož koji će intervenirati. Nosim vam pozdrave iz Hrvatskog Karitasa, smijem kazati od svih struktura. Ovo je tjedan u kojem Hrvatski Karitas provodi jednu od svojih akcija, to je tjedan solidarnosti i zajedništva
sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Redovito tjedan započinje na 3. korizmenu nedjelju gdje se okupe predstavnici i voditelji svih karitasa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zato imam pravo i kazati da nosim pozdrave, jer smo se vidjeli sada u Banja Luci, slavili smo svetu misu u Prijedoru i kad sam rekao da idem u Sloveniju, svi su kazali pozdravite, dobro surađujemo, možemo još i više. U kršćanskom smislu, kad je riječ o ljubavi, nikada nismo došli do kraja, uvijek možemo više i uvijek možemo u suradnji više zajedno postići. Pa nosim vam pozdrave od Hrvatskoga Caritasa. Vratit ću se na akciju trenutak crkve Caritasa koji živimo sada u Hrvatskoj. Od nedjelje prošle do sutra tjedan je solidarnosti sa crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Ove godine ova akcija je punoljetna. 18 godina već se provodi ova akcija. Što želimo tom akcijom? Oni su preko granice, ali smo dio istoga Božjega naroda, mi smo uglavnom i dio istoga naroda hrvatskoga i želja nam je da oni koji su potrebni pomoći osjete i našu brigu za njih. Prvenstveno idemo za tim da osnažimo organizacije, da osnažimo krvotok kako bi dobro moglo doći do onih kojima je to potrebno. Mi nismo prije svega Caritas organizacija, mi smo organizam. Ako smo organizam, onda se on razvija, onda on u sebi ima ono što je živo, što teče svaki dan i ima tu životnu snagu. Ako osnažimo organizam, tada će lakše moći život teći kroz organizam i polako sazrijevati. Vjerujemo da pomoć koju jedni drugima dajemo, pa i pomoć koju općenito Caritas daje, uvijek ide za tim da se proširi, osnaži organizam kojemu moramo dati ime, a to je crkva. Mi smo oni koji djeluju iz bira crkve. Crkva nije organizacija, crkva je živi organizam, crkva je živo Kristovo tijelo. Organizam ima različite organe. Ako želimo Caritas vidjeti u jednom od organa koji ga najbolje predstavlja, onda sigurno je to srce. Caritas je i oko koje treba vidjeti, ruka koja daje, noga koja hoda zajedno s onima koji ne mogu hodati ili dođe do onih kojima je potrebna pomoć. Ali srce sa onim što ono u tijelu označava, što označava u svojoj simbolici, najljepše govori o Caritasu. Srce je poistovjećeno sa davanjem, darivanjem, jer ono daje cijelome tijelu ono što je potrebno, a to je krv. Daje životnu plazmu da može živjeti. Srce je središte ljubavi, srce je ljubav koja je na djelu. Zato smijemo i kazati, definirati da je srce ono koje je ključno za život crkve. Ako srce poistovjetimo sa Caritasom, onda možemo kazati da je Caritas srce crkve. Bez Caritasa nema crkve, nema žive crkve. Caritas je život crkve. Tamo gdje je Caritas snažan, tamo je crkva živa crkva. Na ovakvim skupovima uvijek to čujemo na različite načine. Toliko je lijepih riječi izrečeno u ovim pozdravima. Ja nisam sve razumio, ali ono što sam razumio sasvim je dovoljno da stvorimo sliku
jednu bogatu sliku Caritasa i da razumijem koju važnost ste izrekli i kazali, vidjeli koja je u Caritasu. A da sam sve razumio, vjerujem da ne bi sve mogao ni nositi. Vi ste razumjeli i vjerujem da ćete bogati otići svojim kućama. Na ovakvim skupovima možemo govoriti o svome identitetu, o identitetu Caritasa. Možemo govoriti i o statutu Caritasa, o pravilniku Caritasa. Ma svaki kao organizacija, organizam traži neki statut, neku kartu gdje je ukratko sve iznešeno i sve zaokruženo, gdje se odmah osjeća program djelovanja. Ne znam da li bi trebao malo prevesti sada. Evo, hvala vam lijepo. Da. Caritas svoje poslanje prepoznaje u nasljedovanju onoga koji je prošao zemljom čineći dobro. Tako sažimaju djela apostolska Isusa iz Nazareta, čiji smo mi učenici. Ako tražimo stranicu Svetoga pisma koja nam može ukratko oslikati statut, program Caritasa, vjerujem da svi naslućujemo da je to milosrdni Samaritanac. Jedno remek djelo Luke evanđeliste smjestio ga je u 10. poglavlje. 10. poglavlje je u centru, u središtu. Stavio ga je u srce svoga evanđelja i iz toga srca kuca snaga, pokazuje ono što Bog čini u našem životu. Ja bih ga htio pročitati, a onda bi nekoliko slika pred vas stavio, jer slike su moćnije od naše riječi. Stavio bi nekoliko slika koje su u mozaiku poslanja, statuta, Caritasa tako važne, govore o glavnim crtama poslanja Caritasa i Caritasovih djelatnika, odnosno svakoga u crkvi. Pa evo, ja bih zamolio Primoža da pročita ono što svi dobro znamo. A kad slušamo nanovo riječ Božju, ona nas pere, čisti i uvijek nešto novo daje za trenutak u kojem jesmo. Izvolite. Teda je vstal neki učitelj postave, da bi ga skušal. Vprašal ga je: Učitelj, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? On pa mu je rekel: Kaj je pisano v postavi, kako bereš? Ta je odgovoril: Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo, z vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor sam sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel, tako delaj in boš živel. Ta pa se je hotel opravičiti in je Jezusa vprašal: In kdo je moj bližnji? Jezus je povzel besedo in rekel: Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga oropali, pretepli do krvi, pustili na pol mrtvega in odšli. Primerilo pa se je, da se je vračal po isti poti domov neki duhovnik. Videl ga je in šel mimo. Podobno je tudi Levit, ki je prišel na isti kraj in ga videl, šel mimo. Do njega je prišel tudi neki Samarjan, ki je bil na potovanju. Ko ga je zagledal, se mu je zasmilil. Stopil je k njemu, zlil olje in vina na njegove rane in jih obvezal. Posadil ga je na svoje živinče, ga peljal v gostišče in poskrbel zanj. Drugi dan je vzel 2 denarja, jo dal gostilničarju in rekel: Poskrbi zanj in kar boš več porabil, ti bom nazaj gredi povrnil. Kateri od teh 3 se ti zdi, da je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? On je odgovoril: Tisti, ki mu je izkazal usmiljenje.
Jezus pa mu je rekel, pojdi in tudi ti tako delaj. Riječ Božja je izvor na kojem se napajamo. Vjerujem da je ova stranica Svetoga pisma izvor koji uvijek daje svježu vodu i snagu da možemo ići dalje. Statut, pravilnik, program je na ovoj stranici ispisan. Započima sa onom prvom zapovjedi. Koja je zapovjed najveća? Program Caritasa, identitet Caritasa, prožet je i spleten je ovom mrežom ljubi Gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, svom snagom svojom, a bližnjega svoga kao sebe samog. Od ove zapovjedi Caritas dobiva ime. Zapovjed ljubavi, zapovjed Caritasa. Caritas je zapovjed koja dolazi iz Isusovih usta. To je zapovjed ljubavi. Ne bi imao ime da nema ove zapovjedi ljubavi. Nekoliko smjernica i načela ukratko izrečene. Uzet ću u slikama da bude jednostavnije vama i meni. Koju navigaciju ima Caritas? Kada sam išao ovamo, tada je promijenjeno mjesto gdje trebam doći. Putem sam zamolio tajnika da mi pošalje lokaciju da mogu ići putem. Zamolio sam Primoža da mi još jedanput potvrdi da dođe ovdje. Caritas i ponudili su mi 3 mogućnosti. Jesu li one mogućnosti koje nudi svijet, nudi navigacija ovoga mentaliteta i svijeta, one koje nas vode? Navigacija koja je navigacija Caritasa je uvijek navigacija srca. Nisu stavljene na druge karte, nego je na ovu kartu srca, kartu Evanđelja, Isusovu kartu stavljena ova navigacija. Njegova navigacija je uvijek uski put. O vrijeme korizme govori nam da Isus svoje učenike vodi uskim putem. Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, uzme svoj križ i ide za mnom. Taj put, kaže, nije široki put, nego je uzak put. To je put križa, to je put silaska. I u ovome evanđelju imamo taj jedan uski put koji ide iz Jeruzalema u Jerihon. To je hodočasnički put. To je put kojega zovu u Svetome pismu, da je, doduše ne piše u Svetom pismu, nego u tumačenju, govore da su ga nekada zvali put krvavoga silaska ili krvavoga uzlaska. To je uski put gdje ima unesrećenika, gdje ima krvi, gdje ima ranjeni. Caritas izabire svjesno, po naravi onoga koji šalje taj uski put gdje ima krvi, gdje ima stradavanja, gdje ima bolesni, gdje ima oni koji su upali u nevolju među razbojnike ove ili one vrste. Mnogi će se i vama čuditi. Zašto ste djelatnici Caritas? I kazat će, nije to put, ali je to put crkve, to je put ljubavi, to je Kristov put. Nosi ga srce da pođe putem gdje ima oni koji su potrebni njegove pomoći. Vi ste svjesni da tamo gdje dođe oluja, gdje su razrušene ceste, gdje su porušene kuće, gdje ima puno ozlijeđenih, gdje ima krvi od pucanja, od ubijanja, da li je to Gaza, da li je to Ukrajina, Caritas ide tamo. I danas je Caritas tamo. I slovenski, i hrvatski, i internacionalis želi biti na tome krvavome putu da zavija rane. Mi smo pozvani da tu navigaciju u sebi stalno obnavljamo. Znate, navigacija koja nije ažurirana nekoliko godina je gotovo nekorisna.
Dođemo u grad, pa nas stalno okreće okolo. Pa i ovdje sam dolazio u Maribor, htijući doći u centar, navigacija koja nije obnovljena stalno me vuče dolje po obali i stane, puta više nema, pa se vraća. Pa navigacija koju nam Isus daje stalno obnavlja. Moramo je obnavljati jer i On zna koji je put prohodan, koji je uski put, gdje leži koji ranjenik, kako bi mogli doći i biti oni koji će pomoći. Nažalost, mi znamo da krvavih puteva, da uzmem ovaj izraz koji je oznaka za put između Jeruzalema i Jerihona, uvijek će biti krvavih puteva. U ono vrijeme ti putevi krvavi bili su opasni za hodočasnike, posebno kada je išao jedan, kad nije išla zaštita. Razbojnici u onim šumama, gudurama bili su spremni opljačkati, ubiti, samo da se domognu plijena. Ovaj krvavi put se uvijek nastavlja. Ja smijem zahvaliti ovdje na našem putu koji je bio težak prije 2-3 godine na Banovini. Caritas Slovenije je prvi priskočio u pomoć, velikim sredstvima je odmah pomogao. I nismo ni te novce ni potrošili, već je bila najava da ste još skupili. Mi smo se čudili, divili, zahvaljivali i imali smo osjećaj daleko je veća ljubav koja nam je potrebna, blizina u tom trenutku, nego ono što je stavljeno na račun, a to što je stavljeno na račun znamo da nije samo novac, nego je ljubav koja je na ovaj način bila pokazana. I smijem sada ovdje pred njima iskreno kazati hvala. Od svih onih koji su nam pritekli u pomoć, ovo je bila prva pomoć, najveća pomoć u onome prvome koraku. Moram kazati, kasnije su veće zemlje išle sa određenim projektima, zapravo 2, Italija i Poljska, ali ovo je bila za nas, gledajući u onom stvarnome smislu, najveća pomoć. Evo, možda zapamtite riječ navigacija, navigacija srca, uskoga puta koje nisu na drugim kartama, nemaju druge navigacije, to u svom programu, ali onaj koji nam je stavio sebe u srce uvijek je spreman tu navigaciju obnoviti, ažurirati i ići dalje. Drugo, ovdje je lijepo rečeno da ste vi oni, ja sam tako to razumio, vjerujem da je tako i rečeno, da niste zatvorili svoj pogled, nego ste imali svoj pogled usmjeren prema onima koji su potrebni. To je izrekla gospođa koja stoji ovdje prva. Tako sam razumio. I drugu bi ja točku vezao uz to. Dioptrija Caritasa. Dobro oko Caritasa. Oko vidi ono što mu srce da vidjeti. Oko se uči gledati od onoga koji je došao vidjeti svaku našu bijedu. Njegov pogled nije pogled koji zaobilazi, nego pogled koji ide prema srcu i rani onih koji su ranjeni. Imamo ovdje tako lijepo oslikana dva pogleda. Imamo levitu i imamo svećenika. Oni idu i kaže lijepo riječ Božja, vide i zaobiđu. Možemo različite teorije ovdje imati pred sobom zašto su obišli. Ali samo je jedna, ona koja je vrijedna, koja nije samo teorija, nego je stvarna istina, to je Isusov pogled koji vidi i prilazi. Imamo pogled majke, imamo pogled roditelja, imamo pogled nekoga tko nije zainteresiran. Ovaj je zainteresirani pogled. Njega privlači onaj koji leži daleko od ceste i u teškom je položaju. Koga on vidi na tome mjestu? Na tome mjestu vidi sebe, vidi svoje dijete. Kao što majka ne vidi više
pogledom oka i razuma, nego pogledom srca kad je dijete u pitanju i nema tu više granica, nema više kalkulacija. Pogled, dioptrija Isusova je potpuno usmjerena na dobro. Dobrota i ljubav nemaju potrebu da budu nanovo reklamirani. Što sam ovdje htio kazati kada je riječ o ovome pogledu? Isus ima pogled koji se lijepi za ljudsku potrebu, ljudsku ranu i on je nemoćan, ne može poći drugim putem nego ranjeni čovjek je njegov put i to je put crkve. Čovjek u potrebi je put crkve, jer je to Isusov put. Mnogi će vidjeti Caritas na tome putu i zapitat će se zašto čine ta djela, a često nemaju fotografa, izvjestitelja da o tome izvijesti. Isus ima fotografski pogled. To je pogled očev koji ostaje zabilježen. Nema potrebe da dođu novinari. Nema potrebe da bude objavljeno. Svako dobro za sebe govori. Ono govori snažnije nego svi mediji koji će prenijeti to što je učinjeno. Uhvatimo se ponekad da mora sve biti obavješteno, da mora biti sve iznešeno, jer ono što nije zabilježeno nije se ni dogodilo. Smijemo i to kazati. Što nije zabilježeno nije se dogodilo, ono što nije zabilježeno kod Boga nije se dogodilo. Ako se dogodilo i zabilježeno od njega, ima snagu. Svako dobro koje je učinjeno na putu koji nema nikakve kamere, na putu od Jerihona simbolično do Jeruzalema i obratno, to je zabilježeno na poseban način. I ono će progovoriti snažno, moćno, bit će plodonosno i rađat će drugim plodovima. Evo, dragi djelatnici Caritasa, to nam je uvijek snaga. To je i rast u našoj vjeri, da je Bog onaj koji sve što činimo dobro savršeno hvata i uljepšava, daje jednu novu dimenziju. Samarijanac je onaj koji to zna i nas uči o tome. Treća oznaka ili treći paragraf koji je nužan za Caritas, to je adresa Caritasa. U diskretnoj slici koju evo ponovo vraćamo sebi, Isus govori o onome koji je upao među razbojnike. Lijepo će obavijestiti, ukazati tko su akteri ove njegove prispodobe. To je svećenik, levit i treći čovjek je unesrećenik i ima još jedan, to je Samarijanac. Kažu i ovdje, Isus uvijek voli isprovocirati, voli naljutiti. Ako se na prispodobu ne naljutimo, nismo je dobro naučili. Razumjeli. Nakon što je dobro razumijemo potpuno, onda ta ljutnja prelazi u unutarnju radost. Tako je i ovdje Isus htio naljutiti one oko sebe. Pa je uzeo svećenik, levit i sada očekuju trećega aktera da bude vjerni Židov, jedan ispuk. A on ne nastavlja tu, nego ide dalje, kaže jedan Samarijanac. Nije logičan, nego je provokativan. Zašto? Neki će se našaliti pa će kazati, ma brzo bi se svi poistovjetili i napali svećenika i levita. Oni bi bili na tome mjestu, Samarijanci. Ali sa Samarijancem se nitko ne želi poistovjetiti. I danas je, kaže, tako, ako stavimo svećenika, biskupa, ma svi ćemo se, ako zaboravimo i mi biskupi, da smo biskupi, okrenuti i biti lako protiv crkve, protiv biskupa, protiv svećenika. Isus to zna da je taj antiklerikalizam uvijek živ u čovjeku,
pa će na neki način ovo vješto ukazati, hajde poistovjetite se sa nekim tko je stranac, tko ne pripada vašem narodu, vašoj vjeri, tko je negdje jako daleko od vas. Ali vratimo se na adresu. Onaj koji je na putu, koji leži, on ima samo jedno ime. Unesrećen čovjek. Adresa Caritasa je uvijek čovjek. Nema prezime, nema nacionalnost, nema vjeru, ima ono što je najvažnije, što je ključno, to je čovjek. Više od svega ovoga što smo nabrojali. I Isus želi to kazati. Caritas ako sebi postavlja poželjne adrese, a isključi one na kojima se Isus nalazi, a nema ni imena ni prezimena, gubi svoje poslanje. Svaki čovjek koji je u potrebi nosi adresu na koju treba doći Caritas. Jedan mali primjer, jučer smo u našem Caritasovom domu za starije osobe u Ivancu imali godišnju skupštinu i ravnatelj Caritasa naše biskupije govori da ga je kontaktirao jedan čovjek iz Koprivnice. Kaže, obitelj se odjedanput počela rastakati. Dobrostojeći su bili, ugledna obitelj i trebaju pomoć Caritasa. Obratili su se i on je rekao, nema problema, u svemu što možemo učiniti, mi ćemo rado učiniti. I prijevoz bolesnika i nabrojao je sve ono. Kaže, nakon nekoliko minuta zove me i pita me, pa znate šta, ja moram biti iskren, još jednu stvar moram vam reći. Ne znam da li ćete mi pomoći. Ja sam pravoslavac, ja sam Srbin. Da znate se odrediti. Onda je on, kaže, ja sam se nasmijao i rekao, zar je to za ovo važno? Jedino što je važno to je da ste čovjek u potrebi i vi ste dat, vi nosite adresu na koju mi moramo doći. Vaše potrebe su naše potrebe. I ako ne djelujemo tako, ako se izgubimo i imamo neke druge interese, uvijek smo negdje daleko, daleko od Kraljevstva Božjega, daleko od Boga. Ova adresa je i tražena adresa. Nećemo ih svaki put dobiti, ali vi koji ste u župskim Caritasima, vi najbolje poznajete te adrese. Neka ostanu skrivene i drugima, jer se žele pokriti, ne žele da budu javno objavljena njihova adresa u imeniku potrebni. Ostavite i sačuvajte njihovo dostojanstvo, pomozite im ljubavlju da bi mogli u dostojanstvu oni rasti, a i u drugim svojim potrebama biti zadovoljeni. Četvrta oznaka, u svakom pravilu djelovanja uvijek ima neki sud. Sud, presuda, ocjena i suđenje na način na koji pravilo daje da se gleda i prosudi. Po primjeru Samarijanca koji nas uči, nema suda, ne ulazi u prosudbu, a mogao je. Što je mogao kazati? Zašto si bio tako lud da ideš sam ovim putem? Kako to da nisi išao u vrijeme kada razbojnici ne mogu djelovati? Zašto nisi imao neki drugi put? Ima puno pitanja koje možemo uvijek postaviti kada je riječ o Caritasu. Zašto je netko u takvim potrebama? Zato što pije, što ne zna s novcem, što je drogeraš, što živi životom koji nije kako treba. 1000 razloga možemo naći. Ali mi nismo u sudnici, mi nismo ni koji ispituju zašto se netko našao u takvom položaju, jer to nije na nama. Onaj koji je došao, on ne pita zašto si u tome stanju. Ne treba to. Nije to bitno. Idemo prema kraju.
Dijagnoza koju postavlja Isus je savršena dijagnoza koju može uspostaviti onaj tko ima istu frekvenciju srca sa onim tko je u potrebi. Isus, odnosno Samarijanac, promatra bolesnika i kaže da je on bolestan na smrt. Polumrtav. Zna da se ne može sam podići. Treba mu topla ruka. Treba mu onaj prst kao što je prst stvaratelja kada je u pitanju Adam. Ona životna snaga da ga podigne. On postavlja dijagnozu da ne može sam. Potrebna je snaga koja nadilazi njegov imunitet jer se ne može odhrvati. Netko ga mora podići. Caritas je onaj koji uvijek upućuje da ne možemo mi do kraja pomoći. Samo je Bog onaj koji pomaže. Nekad će nama dati i recept i lijek u ruke da može On po nama pomagati. Prava dijagnoza, farmakološka obrada je važna, ali taj lijek, farmakologiju nemamo mi, nego ima Bog, to su za nas u najužem smislu riječi i najsvetijem izrazu riječi naši sakramenti. Ima tako miris sakramenata u ovom Isusovom pristupu koji uzima pa zavija, polijeva uljem i vinom, ne može samo politi ulje, se uvijek mora utrljati, mora ga malo pomaziti, mora pokazati nježnost. Sakramenti su znak Božje nježnosti. Ako pomažemo samo svojom snagom, nećemo moći utrljati onu milost, ljubav koja dolazi od Boga i nećemo dati onaj lijek kojega nemamo mi. Stavlja ga Bog kao svoj lijek u naše ruke da ga možemo dati dalje. Tako savršeno, lijepo kaže svakom u crkvi, Caritasovim djelatnicima, nemojte se osloniti na sebe, nego uvijek uzimajte taj lijek i dajte drugim. Smijem malo otići od ove teme, pa spomenuti samo da smo u vremenu korizme, na kojem Isus nam kaže da je ovo put liječenja. Prošle nedjelje je bilo tako lijepo, kaže: Gospodine, izvore milosti i sve dobrote, ti si odredio lijek našim grijesima. On je liječnik koji propisuje lijekove za našu bolest. Za bolest koja je smrtna bolest. Nema teže bolesti od bolesti grijeha. I onda nabraja, to su post, to je molitva i djela ljubavi. Ma onaj tko čini djelo ljubavi uzima lijek da ga Gospodin može izliječiti. Ako smijemo biti malo sebični, u ovom kontekstu smijemo biti. Taj lijek kojega mi dajemo, djela ljubavi, nas liječi. Bog nas po tome liječi da budemo zdravi, oslobađa nas od teške bolesti grijeha. I svi smo svjesni da djela ljubavi čiste od grijeha. Nisu ona samo tu da stave nešto lijepo u naš džep, nego oni idu dublje, idu kroz srce, čiste čovjeka da bi mogao biti zdrav i zdrav dočekati ono radosno otajstvo Uskrsa. Zadnja riječ koju sam htio ovdje kazati uz ove slike, to je integracija. Danas se puno govori o integraciji u društvo osoba sa invaliditetom, integraciji stranaca, integraciji osoba koje su negdje na rubovima i nisu u središtu. Ova riječ kada promatramo u Isusovom karti, statutu Caritasa, onda vidimo da ta integracija ide tako da se poslužimo sa svim onim što imamo i da stavimo na uslugu onoga tko je ranjenik. Pa će ovaj Samarijanac uzeti svoje živinče, najvjerojatnije magarca, stavit će ga na njega. Već dijele
prijevozno sredstvo. Povešće ga u gostinjac, u gostionicu i ponuditi za njega milost, odnosno plaću, da ga gostioničar primi. Ma ovo gostionica nije kod nas lijep izričaj. Gostinjac je ljepši, ali ga uzima evanđelje ovdje kao mjesto gdje može svatko doći kao gost i postati domaći. Ovo je slika crkve. Onoga tko je ranjen treba dovesti u zajednicu gdje će potpuno se podići, rehabilitirati. Pozvaće i druge, dijelove crkve, dijelove društva, svima će otvoriti vrata da na zajedničkom dobru mogu djelovati u korist čovjeka u potrebi. Nikoga ne možemo isključiti, ako isključimo, učinili smo nešto što nije u duhu evanđelja. Svakome dati priliku da učini dobro, kao što to čini ovaj Samarijanac, dovede ga u crkvu. Nije li cilj Caritasa, onaj izvorni, nikada propagandni, dobrotom Božjom dovesti na mjesto gdje Bog djeluje, gdje Bog osnažuje, gdje Bog daje novu snagu za novo poslanje, a to je crkva. Ne misleći samo ovdje kao građevina, ali i to u zajedništvo vjernika gdje se slavi onaj koji je jedini dobar, onaj koji je prošao zemljom čineći dobro. Zaustavio se pored svakoga od nas, po krštenju nas uveo u zajednicu crkve, za nas dao i ona 2 denara da nas može gostioničar, da nas može zajednica uzdržavati. U crkvi od čega živimo? Od ona 2 denara, neko će kazati da su to sakramenti koje nam je dao da nas može zajednica dalje voditi, doživjeti kao braću i zajedno rasti. Lijepo mi je tumačenje, s ovim ću završiti, da ova 2 denara, kaže, zašto daje 2 denara gostioničaru? Pa to je veliki petak. 2 dana ga neće biti. On je pod zemljom. Pa neka se pobline, a nakon toga će ponovo doći i preuzeti brigu za svakoga od nas. Ako živo osjećamo kako vodi brigu za svakoga od nas, da smo mi njegovi bližnji, onda vjerujemo da naše poslanje će biti poslanje koje je kao jedan izvor koji ne može zadržati se u maloj posudi našega bića, nego mora proteći dalje i u svakoga od nas učiniti taj potok ili kanal po kojem Božja ljubav može proteći i doći do drugih.